haka program kmi biang na kikot kubor mendagasngi ka arpu pratri kurisau nginya pechwa na urupang lalai sausngi kinong yalam kongres kila syak terwa pisah hamau plang pala katkum gini kubor kalapan i ba nakliang jumba pala loong kinong yalam jung kaseng kongres kila syak terwa pisah hakane kejing yalam election chiteng samoy hangte hamau plang second lead on i yak NPP hadu bakut ong ubak lapang prestun nilai i hakini kiniat si kalami kubor ba ubak lapang ula ban pai biang kaseng kongres mereka kum ubak prestun ula ong ba hadu kebakut ubak lapang i yak NPP ini pekpat nau pekngor yap hasyan ar mensaujur arngut ha kejingnya taku kali hasaumer katkum kini ke jingjia kalapun i ba kaladon kejingnya taku kali hangtai hapo upar shilong hakaba arngut kibru kelai hasyan mat arngut kiwipat kilon hapdang kejing mensau kabajur mensau nyongut ki kongres keno balun mau ki NPP katkum kini ke kubor kalapun i kaladon kejing yami huri hura hagane gijing yalap election sitang samoy hangtai hapo raja bala hakabala ong bah nyungut kinong persian jong kongres kilaman saw pat bala keno ba balalun mau kidei kidkhot jongka NPP ini pej pat no mau kor sedang matersat penkut no hamong plang hapedeng ki hajar ki pajba hapo gijing yalam deputy CM penhap perda ke NPP gijing yalam election hamong plang armenit khot ubak lamprang pan pusngabjar ban ken mau burom yom le berim katkum kene ke kubor kelap i ba u no yalam jong ka NPP ba prestun tensong ula penkut ye kene jing yalam election nin kasngi ha kepala sedang na tersat bala penkut no hamau plang ban nak liang jong u kertong jong ke NPP ba lam prang bla kum kadak ban ken mau burom yo MLA berim ula pha yeng ban sngap jar hadu arminit ka second lead penkut jing yalam election ka kongres rengkat upai ba hamau ngam haka second lead pada kalapan i banang liang jongka seng kongres kalapan kut yang dengan jing yalam election jongka hamonga ini pekpat na u nongsain mensau shpongut kinong kersian ka kongres keno bakawang mau batsyo kibriu NPP katkum kini kubor kalapan i bakalami kekenrum kenram hapadeng kinong kersian jongka NPP batkum juru jongka kongres hak bakiladon u shpongut kibriu kila mensau na kene jingnya kajia second lead kabenta yalap ki khat laingot ki kertong kalakut sa ki iwei point arlak ngot ki pajba banrai katkum kene ka kubor kapan i bagladon hadu khat laingot ki kertong ki bani kun haki laitli ki konsensi hakne ke election siteng samoy bat ki pajba nong thebut ki don hadu silak arhajar ngot ini pejpat na wahilan post 7 Congress workers injured in spat with NPP supporters katkum kene ke kuboro kalapan i bagladon kejingi keja hapadeng kinong kersian jong kaseng kongres per ke NPP ha raja bala ha kabah nyungun kinong kersian jong kaseng kongres kiladon hapadeng kejing mesau second lead campaigning for triple by election conclude katkum kene ke kubor kapan i ba hanin kasni kalakut no kene kejing yalam election siteng samoy bat ka jingjit ya ki ka jingjit ke jing thabut kan no kalai ko tarik mendau nai ini pekpat na Shillong Time. All eyes now on October 30 as campaigning ends. Katkum kene kubor headline jung Shillong Time kalapan i ba kajing yalap election kalakut no hanin kasni bat menta kala pai khmat boro ki party sya kalai putri kabandai kasni banjit ya kinong nikmat hakini ki lightly ki constituency. Second lead NPP Kong worker clash at Rajabala 11 injured. Katkum kene kubor sekali Shillong Time kalapan i kaladon kejingi kajia pada kinong kersian juga kongres pada NPP bat kiladon hadu khanwei ngot kibriu kibala mensau te kattu ngilapoi syuk bakut nak kaneka program kebangi nak mi biang ni kikot kubor lani review tinggi saya kedua part la syai kasi hublai syibun